Amen. Amen. So bazazi umndeni wasekhaya bazalwane. Bomnake kumbamba mnaba. Nene bomnake kumbamba mayibonge Nkosi. Yakwathi wena futhi ngabesonde lutho bangekho bomnake enkosini mayibonge Nkosi. Amen. Amen. Ngeke nje sibone sokuhamba kwabesifanda lapha mina nami mayibonge Nkosi. Kusama sokuhamba kwesifanda sokwenza njani lesifanda? Vele lapha sekathatha phela. Bangathi bomnakeni kwente kanjani bangathi bomnakeni bangathi bazalwane lapha singumndeni kaKristu singumndeni munye bazalwane kunabo babe kunabomake kunabafowethu kunabosisi kunabobhuti akunanzanzane labazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. Ngiyongitsile nomnenkinga umuntu omtshela kana na umfowethu Nkosi. Hallelujah. Don't discuss now. They will program me what I can discuss now. Don't have about it. I'm cool. I'm supposed to feel down. I'm not I'm not looking as a crack. Hey, the mother is about. Okay, that's what it was. Marco Taylor was Just what's your
Bonke kwende kulowo khona kude lo mahlala ngende basaba bonke kwende kulowo khona lokusho akukho longeke sekwendeke phela nje singalokuthi ukholwe kuphela ngulo matibulala ngokuthi ngaliphisi sikiyasinabo ngiko Jesu bazabana abasesemseni bonke bazabane bekavama bebangasibeki nesandla nabanye bekavela asebenzise lokho lokulapho kuloko athi ukukholwa kwakho ukuphilisile athi kwesinye isikhathi akwenje ngokholwa lokusho ukuthi nguwo lo madlula ngolo singalokuthi ukholwa bonke kwendeka bazabana kulowo khona kude lo ngesekwendeka lokho usho ukuthi kwawena nje ungaba imiliyoni kanje kulowo lokhona kude ngendlela sokuvula iminyakanyaka mna nakithi sona leso sifo leso awusabe simele wenze njani konke kuyendeka kulokho lokuphila sowufuna umsebenzi sokhathele sekinkingena wahle kuthina nayo sitwa inokhulwa yini konke kulokholwako kungenteka ungaphuma lezo dinkinga lezo kholwa phela uthula kunemandla kholwa bazalwane kuninyango lefanelekile kholwa bazalwane ukholwa ikho haleluya Lanza tivo bazalwane ka spiritual help bazalwane haleluya iyakhasa iBhayibheli nawufunza encwadi yamaHebheru verse 3 bazalwane lokuthi kwalandwa tivo ebhedlela engabonakala ka spiritual help bazalwane dalanza tabaze ebhedlela bonakala bazalwane le tingo lento takho ikhona ka spiritual help konke kuyendeka ngokholwa haleluya akendeka manje kuyendeka kwenteka nto mangatsaba nekuqalile bazeze leqale bodokotela leqale inyanga leqale ngisho makhosi kodwa bese kuyendeka haleluya nakho nasifunza khona nje bazalwane lithi iBhayibheli lomfana lo bese ke demoni lamcwilisa nasemantini lamjijele emantini bese ke futhi lamfaka nasendilweni siyathi lesifo lesike bazalwane-ke uma songena emantini sowele emantini uhambe kwesesikhathi sowele emlilweni kuthiwa vele soke sesishaya isitembu ukuthi wena seku-impossible ukuthi ungaphila wena sohlala unje soyophela khona la awusoze waphila kodwa wafika uJesu bazalwane umenzi wezinto zenzeke bazalwane haleluya ongahlwa lutho hlobo lamlethansi kabo lwayekhona lophezulu konke bazalwane haleluya lelithi iBhayibheli bazalwane leligama lakhe liphezulu kwamagama onke labidwa kulena letawo hawu ngetulu komhlaba nangaphansi komhlaba bazalwane ngileli njotha lehlobo lamlethansi kabo uthi nakwalo natsho kwankwenda awathi ukuthi kulokholwa konke kungenteka Lapho nje ngentanto ethi inkulu singalothi ukholwe kuphela. Sicela ukuthi sihambe nabantu abakholwa bazalwane. Kukhulu kuhamba nabantu bazalwane abangakholwa. Kukhulu kuhamba namakholwa langakholwa bazalwane. Lafana namakholwa langa labe bathandaza laphethu bazalwane. Bengamakholwa lango bazalwane langakholwa hlobo tamlethanzeka. Bathandaza beva inokho ikhala eminyaka. Hallelujah. Amen.
Banga-attenda phi mina ukuthi kwentekana eminyango bathandaza bona. Hey my God, kwagijima kwento badala ungiroda bazala kwagijima kwafika kwavunela eminyango kwafika nje kwanalela kwathula kwathi jo. Wife nokho isolikhale njalo. Hallelujah. Go mfuleleni. Kwalibazini blaphetho kwagijima sokujabula ukubuyela nekhaya. How glory, hallelujah, glory. Pethu, hallelujah, pethu. Bathi uyahlala yona njani? Hallelujah. Amen. Waqinisa kodwa umntana abantu abakethu wathi mphetho lapha emnyama. But at least lo mntana ngamanzi ngilosi yakhe. Solo bayaphika manje. Ngemakholo langakhona hlobo tabletsanze baba. Siyathandaza la fishers bazana singathi singahamba nemakhwala akholwa. Hayi emakhwala angakholwa bazalwane. Bakhona emakhwala angakholwa bazalwane. Ngwabonile ngiyawathi bazalwane. Lo muntu bazana umkhanze bazana ushwala kamnandi ushwala bazalwane. Ushwala uzobusiseka manje uvemnanzi. Uthi hayi emotini yakhe uyikhanze seyilena kwesimehlele wephodla lomnyala phethu bazalwane. Kuncane namafushana lakhathi hlobo tabletsanze kapha. Bese uyakwazi ulikhwala lingakholwa le. Bayikhola bekhulamba bayibeli tawu lengisasimehla kwebhodlela omncane lokuyigazi likaJesu bazalwane. Nale bhodlela bazana spiritual bazana lengathi spiritual ngoba isikholwa ngobazalwane umoya umfundzele emntwana encwadzini abaseRoma 8:24 na 25. Lesikholwa ngokumoya bazalwane akusini lephathekako. Lokhu umoya ngiko ke bazalwane. Lathi Paul kanye namahamba eAthens bazalwane. Wehlenyuka bazalwane khanza ke ma-altar avaliwe la ma altar abonkulunkulu abonakala leyenza kwakungaze nje umoya kuphela lonza kubhalwe ethi uNkulunkulu ongatiyo wasuyakhasa Paulo wathi no lele nkushumela lakini ke naku leli khona lingakwadi ngiko ke leli khona lingakwadi ngoba lo Nkulunkulu umoya bakhuleka kuye bazalwane bafuna bakhuleke kuye ngamoya nangeqiniso bazalwane bayibona Nkosi sinemakhola kakhona lo kwenda sibesebenzisa tishwana wena hlobo tami nakule babida ethi ama prophetic tools bazalwane lekwesisikhathi babida ethi product and prophet bazalwane lokho bazalwane kwelikhona lelingakholwa abazalwane sinesikholwa kwabazalwane sikholwa ekutheni negazi likaJesu limoya. Glory to Jesus nabe kwesinye isikhathi wawukathi ugcina to kwesinye isikhathi kumila amathemba laphatheka kungale ukholwa thini ubokholwa ekutheni siwasho sinemandla lokusho ukuthi ngasokholwa inkosi Jesu bazazo sinisiwe le ngathi yaJesu seyiziwasho senplatonke tiwasho. Hallelujah. Nabe bukhola tsimbita inemandla bazalwane ngalo sengasinziswa njengoba sokhonwele manje legazi likaJesu bazalwane lingqoba bazalwane limbita lemplatonke timbita bazalwane. Amen. Liyelithi bazalwane lento yakamoya ufundzele mntwanami. Pastor Roma 8:24 na 25. Sisinzisiwe sisethembeni. Kodwa nasikubona lokulesikwethembako akusesilo kuthemba. Ngobe ngubani ongahle ethembe into nasayikhuluma. My God. Kodwa nasethemba lokulesingakaboni sikulindele. Sikulindela ngembekethelo. Hey, lokho lokuthendwa kushiwa kusasilothemba lokho ngoba lithi iBhayibheli eMahebheru 11:1 bazalwane ukholwa ukuqiniseka ngezinto esithembele kuzo lethi ngabonakali. Hallelujah. Ukholwa bazalwane. Kholwa abantu bamakethu la ekhaya sishaya nje ukuthi bazalwane asisebenza ukholwa akunalo ukholwa bazalwane. Kholwa kunemandla kholwa. Konke kwendeka bazalwane. Konke kwendeka lokholwa. Ungendele ungakomplete esikoleni ukuhlangana nesikhaya sazabe nasekhaya kuyabhetha eqeweni zadazishonele abantu bakho wathi isifonsa tathola ungaseza sikolo manje ungene euniversity ukholwa usendo muno ungenteka kulokholwa umfundi wethu nje sikholwa Nasifunda John 11:39 na 40 ukalifunda endini. John 11:39 na 40 bazalwane. Uthi uqala ukuthi Jesu uthi nimbeke kulo Lazarus bakhaza. Wememethela Jesu sakhwela kumathwenze. Susande nije. Uyaphika lo make bazalwane ngibalo make lophika uMaria noMartha. Uyaphika. Yes manje. Uyaphika manje uthi no akandiwo lo. No, so yode ngithela. Ngeke usalunga. Sefine tinsuku simfakile lo muntu lapha emathuneni. Lezo tawuni waveleza lengazinto zelekelo la kunje. La kamlo kuthela. Makipa.
Haleluya. Mankosi ngamadoda sibamnika kwencwajana mankosi abantu isikole sibambele sizokuba ngaso awuzolapheka la kokutshela isinati ngomkhosi konke kwenzeka lokho uthi Jesu yehe akahlwe namfuzile mandulo John 11 verse 39. Hallelujah. Akakutshengisa Paul ngentando abone amandla kakhulu, abone kakhulu. Singalukhona. Nasesibelekanda nje salukhona. Lento inkhuma obazonyambuleka kimina ngokufuna ngeze ngwanqala ngenkulumo. Ngiyembele basaba. Wena ngimkhulu usamangala abantu imali nje sabeka. Ngibele sabeka. Abantu beluze ngothatha imali. Shawe kubantu besesikhathi ofuna kuphilisa ofuna usiphazana. Wamvula kumvula imizi. Lento behambela abo bese bekubona ukuthi imali besebenzisa inahlele kwabo. Asibayinyeka nje sithina khona kuphela. Khola mankosi ngabani. Nase ube wetanda bese soyakhona izibhadwe nasefuza bazabani. Encwazini yamakho levele besikaseliko lithi bazabani. Lo emthandazelako. After semthandazile saleke nibeleka ngiblesa ngoba vele sale nikhola lokhu sekwenteki. Makho levele besikaseliko sale nikhola. Laba nje besabona babebathandazela bezibazana bebamkhola makho levele besikaseliko. After somthandazile ke manje saleke manje unenzela manje libengakho ikhola uyenzela ikhola futhi imanyaka. Hallelujah. One masalah, one macam macam itu. One yang mana manusia kerja masalah. One masalah, one berbeza masalah. There is nothing impossible. One berbeza masalah lagi. Berbeza macam ni. Dengan masuk dua lagi, maupun lagi. Lokal kita sama masuk. Baca lagi. Sihlanyela indumbe yamangosa basana indumbe yamangosa ngene sokutheni nina manongosa bakumhlabathi wakho nje besufuna nakazi uzele manje so phela la ayase yamina lesi nasikhona indumbe yamangosa basana so phela la ayase dawu sembini abantu abazana lesiyakithi manje sesiyothola sokumini kulo siyajula responsible meaning, responsible means hallelujah.
umila imbazalwane. Impendulo singeke umila bazalwane. Lokhu singathi awele lo mntwana yini bazalwane. Kuthi singathi bazana ifake lentuvu, afake lomhlabathi, afake lamanzi, bese uyalinza ngekholwa bazalwane. Kuthi kutawumila. Hallelujah. Alinze ngekholwa kodwa bese mina ngidingiza ngidingiza. Kodwa bese ulinze ngathi kutawumila. Shokona la. Izinto zakho. Loku siyakwazi ukusifika emadleni bazalwane kwesesikhathi bathi sikufike Nkosi sibanenga. Kulo mzalwane kumlenqe bengosi lo mzalwane sekwetanda phakathi nje bamletha sabona inga bese ayilenqe bengosi ubona futhi sekwetanda afese inga lo mntwana bazasho uyangabada kodwa kumele nje sakuthatha kuthandazela bazalwane bese uyalinza ukukhona linzelwe njalo akholwe ukuthi lo ukuthandazela sendini. Hallelujah. Angisho singithi kodwa nje bazangisho lokho bazathi usingakholwa kodwa bese kuphila kwakhona ukho sesikhathi layijeka akukho amanzi akukho embabani akukho steak akukho esifika kwebhibheli. It's only belief ukuthi singathi ube nale faith lazaseka ngakholwa faith la fisha sinendela imaliso bazalwane yekuwe nje wena abamanzi kwente njani kodwa befisha lapha ema-ofcathini abantu ukuthi wena faith wena mayibonge Nkosi. Kunemandla khona. Ngiyendeka kulokholwa kwabazalwane. Ngiyendeka inkulu empilweni yakho mfana. Nawukholwa nje lokho sekunyanzele manje la kulo muntu kaNkulunkulu amaSamuel asefisha zokumela. La lo muntu kaNkulunkulu wahlelwa uNkulunkulu ekusula baphakade sempilile. Inkinga yami yasephendekile. Ngiyendeka khona. Ngiyamkhumbula hlupho kwangekho manje bazalwane. Ngiyamkhumbula mamazawo bazana akafika kwahlala badokotela besenzeka. Ngisenga amathi nemathi mamazawo bazalwane. Ngase ngicela manje lababe kwatanja. Beta naye weta ngivamile mina ukubutha athi ufisa sekuthandazele kuyiphi inkinga. Ngambuta namake mazawo. Into la yisho mamazawo wathi ngiyobonga nje ukuthi lokhu bekade ngikhala ngabo sekwentekile ngicela ungibongisele kwenkosi. Only faith bazalwane ukukholwa kuphela kodwa besenzeka. Nani niyakhumbula bazalwane kwetaba bazalwane lo mlimake lahle kodwa besenzako wakulenza uhlobo lami lesenzeka kubazalwane. Naketa bazalwane ngelanga bazalwane ngisashumayela bazalwane wasuyafakaza azodwafaza phela eTakwini. Wathi kwenkosi nje sashumayela isababata ngemandla engade Jesu ngiphile khona la. Bayibona Nkosi. Unamandla khona bazalwane. Unamandla khona. Unamandla khona bantwana. Awuve nje kuthiwa lapha encwadini yamakho awungifunzeni nangumakho makho badesi makho 6:56 lo muntu angivulela lapha na kumakho Matthew 8:13 Matthew 8:16 la kumakho 6:56 bazalwane kuthiwa bese kuphithitela kakhulu azashumayela lapho emakethe Jesu uhamba hamba lapho emakethe kwase kuphithitela kakhulu usaphithitela baze bamcela wacela kulesifo sathi ubana uzokuyaphithitela sicela vele nje sale ungasibeki netanda cela nje manje Nkosi amathi sale nje uzivumela manje sinze nje impahla yakho stophila kwabese kuthiwa nje impahla uyathini impahla azithasha aphile uyathini impahla azithasha aphile uyathini impahla azithasha aphile bese kusebenza ukukholwa bazalwane ngikho ukuthi ngena ungena nje lamabaleni bazalwane asefishers sawukholwa athi inkinga yami leseyisombulekile usangena nomnyango endlini bazalwane sawukholwa athi inkinga yami leseyisombulekile ngisashumayela bazalwane sawukholwa athi no isashwenze kwenkosi sengiphile inkinga yami leseyisombulekile. It's only faith bazalwane ukukholwa kunemandla khona konke ngenteke lokukholwa kokholwa bazalwane. Yonke indzawo lapho abeya khona Jesu emitini nasemadolobheni nasemaphandleni babeletha kuye tigulane emakethe. Tamncenga ukuthi sayela uma ukuthi ithinze umphefo wemvumo yakhe. Nebala lonke letawuthinza taphila. Uyeva leli suka kuleti tigulane. Hallelujah. Singalutho bena lokholwa bazalwane. Usamali nathi bathi. Singasibena lokholwa kodwa besana. Lo make bazalwane nangelathinza impepho kaJesu bazalwane. Kude lamtshela ukuthi yamathethe impepho kaJesu awuphila. Wasuka ngakuwe.
wasukuba nekhono ukuthi angafika nje ngitsinga impethu yomvulo yakhe ngaphila nalaba kusuka ngabuko lokholwa ngumoya okumele ukwenze lokholwa mntwana wasekhaya khulisa lokholo lwakho kholwa haleluya kholwa yakhephela nje ngiyakwephela mntwana wasekhaya angisho ukuthi wenze lokhu bantu abakhe kodwa yakhephela nje ukuthi umkhulu abakholwa bakwendela abakholwa bakwesinye isikhathi nje ungathenga nje banana njengoba lethenga banana bese uphayile incebe yenkosi nani banana incebe yenkosi ukuthi ungidlamaze idle yona yathi usebenzisa kholwa ukuthi usebenzise kholwa ukuthi asadla lo banana wambe unika yena after uwendeka dingi kanti after usuka dingi kanti haleluya kuba kwesinye isikhathi wakhipha nje le mali kwesikhathi wathi nje inkosi itsanga ngikunikela imali nayo yona inkosi iyathatha yathi yona usenzimeni yakholwa wena kholwa ngiyasho nje ukuthi le nto ufuna isuke la kuwenza ngekholwa bazalwane kunemandla kholwa bantwana kunemandla kholwa lapha ubase wethi manje uthi no phela nje sisale nje uma lapho ungekholwa sakusinza nje thina bese siyaphila sakusinza nje thina bese siyaphila haleluya kholwa kunemandla bazalwane kholwa kunemandla Speaking of my call, was a one. If I call it follow up, let me go. If I call it follow up, I'm put the 8 episodes I did in Matthew. The man was a one. Come on, it seems like I'm going to put up a Nella santo di lì, tu vas a vedere, ma a un punto di vista, non può essere o a fine santo di lì, viene a portare della guardia bomba. Vai un po' di lì. Gesù ha uzi endine. Mama, abanye le uonje ngikula kwa. La bomba da man. Ai, man, se ne figa, non per farlo. Au ciclo. Hey, this is Steve. What's in that? Alessa moye labanye, labanye majimo. Wamaki pabo moye labanye. Wapili sabo labe babu. Ya? Uze yengena msebenzi yabo phela malongo. Amanje bazalwane yathi imaginela nje manje. Akathi imaginela. Lokuthi hayilethe ungakhonza ukuthi lesifundile siphila angathi bazalwane yathi icabangela nje phela ngashumela nje. Kunemandla kholwa njengoba menzanzela. Kunemandla kholwa. Kunemandla kholwa bazalwane. Now call inkinga kusathana madimona ke kwale kholwa bazalwane. Yena saba kwale kholwa bo kusathana madimona. Ngibo nje sathana letha kungabanda bazalwane. Uyathi ngamukezi ngalokho kodwa menzanzela. What I call it, all of us in South, my rents and necessarily. About 12 people, about 12 people, that's at the rents and leave it alone. I'm not sure who was a one time on those. He would put me in class, I don't see us about it. 1 5 years, we are 8 and 9 class. You see, in Zanzibar, so Satan and Red. In Zanzibar, so Satan said, Jamas are just present. What down? Signal is not as in me. Let's go and mean. Hallelujah. No shows now there. Good food and living. You want to not ask for something about it. Leave the day and play. Now, there's a good food and living. Sandega manje will call. The tower in the show, the tower that moment. Then we people crazy for the water. He can't open now. Umanyaka kumanzeka umanyaka kwalo umune na isuku umune masama komba komba wena ume komba wale manisana masama manje lesifo lesibambile siphathe phezile uphi bamba ngaphansi uphi bamba ngaphansi phambiwa nawo dawulanisa nje kodwa na ume ngekho Sambata, kodwa mina uthithe imbabe konke kungenzeka ngokho. Ngiyakholwa ukuthi ngiyakholwa ukuthi
Yobana bekhulula usaphisa konke. Nakumele ukholwa kunemali. Manje ukholwa bazaliyafasa ngibabhele encwadini. Ngazana ebhele, bayibhele kulevele eBhekasi iyachaza ukuthi akukho umdabisa awuqeqhuke. Akajabuli uNkulunkulu ngemuntu azalwe ngabadla abanako. Ujabule khona lenekhola uNkulunkulu. Nokusho whatever lokwenza kuhambisa khona. Yiba Mrs. Faith, yiba Mr. Faith. Noma uyanikela manje Nkosi uyanikela haleluya. Beshaya imali, beshaya ngekhola. Ukuthi njengoba kunikela ngifile kanikela abazalwane ezimini nabantu abazalwane. Benza amakhaza ukuthi nikela ngalokho. Nokukhokha kweshumi, khokha bayokwenza ngakho. Whatever lokwenza kuwenzeka khona. Uyayikonke manje Nkosi bayithi. Yiba Mr. Faith, yiba Mrs. Faith. Lawo nina takuselela le. Ngefana wana ukholwa seBhayibheli yachaza ukuthi akukho umjabisa kuyo. Akukho umjabisa. Yani kila wale sanatani sola kabile na selekile au sale dukwenda lo ai kuenda dinamsi ko selekisa ko litsengo tabazale soja amtsinga ukutuma siweka nazo kumene biphe ngasenya ikhola ke Now saying about things of the past I have available. I know not all around Canaan, and as they each girl and I say, is the mother, weapon of brother, son of Paul. What I'm not saying about the same way of fans, we're not we need another call of documented. Hallelujah. Call of documented. Congamende on the call. Congamende. Call of the man that was around. Then you to come out of my call. What is just was a name of us? Let's come as a see, nothing was the demon what the man said, what is this reality? You play what's ever snap. And then probably none of us call them and snap. You must be somebody who's sure of the window. I'm not going to come across that just was a smatter. Put it in the car, but was a lot. And the woman called. Jesu bazalwane esikhathi abusisa lokudla lokho abazalwane ehlane bangcwele
Asana hayi my God, ngothanda sabajesu bangihlekisa la. Wakuthatha lokudla abazalwane. Waphamisa athi bazalwane lesihlanu letimbili. Kuthiwa waphamisa hlobo lethatha lesihlanu letinkoba bazalwane. Hayi uthi ngokuthanda zambo wendana. Kuthiwa nje wabonga. Wabonga wathi Nkosi ungifile Nkosi bengathi uTampa phela ungiva imihla nemihla wena. Uready nje wabonga. Kusho ukuthi wasuyakholwa ukuthi kanti ehlisa nje letitsha le multiplyekile bazalwane. Kunemandla. Daba nendlele. Yawuphumelela manje awusifela wena usiumsila wena uyinhloko wena. Ungumanqoba wena. Ungavunywa tingo wena. Basatha umanga abantu babo. Hallelujah. Phela nje singathi ukholwe phela mntana. Singathi ukholwe. Uzona pesi kama selektor pesi kuna afisa restaurant. Luka 5. Asoni Luka 8 pesi Luka 5. Luka 8 pesi Luka 5. Kunemandla khona bazalwane. Ingqondo ibiphikisa bazalwane. Kuthi lokungenteka kanjani? Njoba nje waphikisa amada ukuthi ngeke tawunuka. Sale kuyekela kunje. Ibiphikisa ingqondo bazalwane. Namlo mntu omdzala bazalwane beyikathi phikisa ingqondo. Ukhuluma amagama ukuthi ngizamele kumletha abafundi bakho behluleka. Nawe nakhwalo wakwenda manje selona taba. Yayiseyiphikisa ingqondo bazalwane. Wona khona bazalwane kufike bazakushintsha intimo bazalwane. Fika kushintsha intimo khona bazalwane tsatsa. Ngoba yaphikisa kwale kule msho kuwe. Kuthi kimi ngabe kusenenteka lokho kwenteka kanjani kimi? Kwenteka ngekhola bazalwane. Kwenteka ngekhola. Kunemandla khona. Senkingeni losanganisa le nkinga ayitshela abanye akusinte ngayo. Bethu ufika lana kutibulala bethu ufika lana kutikhuba bethu ufika lana kusha imaster nanenzethu. Ora njenga khona mna nasekhaya. Seyixazulekile le nkinga. Sophendulekile. Kholwa kunemandla lokusebenza. Akusho ukuthi manje ngiyakhuluma nje la ngaphambili ngiyakhuluma ngikwathi kimi ukholwa lokusebenza lapha. Kunetilo ephathekako. Into ephatheka wona ngathi angifakaze ukuthi ngubone ukholwa ngafakaza kusukela ekuseni lize lohlona la. Netilo ephathekako lokusebenza lapha. Ngikholwa bazalwane. Futhi ngiza expected into yotamba zaleti nkulu ngekholwa bazalwane. Kholwa kunemandla bazalwane. Kepha Jesu nakuva lokho wathi kuJayiro ungesabi wena kholwa nje kuphela. Uyaka Jayiro la khona afela umntwana wakhe khona. Uyekele ukubukela phansi umfundisi wakho. Uyekele ukubukela phansi isonto lakho. Uyekele ukubukela phansi baza lokhona nawe. Kholwa. Unkulunkulu akasebenzi kanjalo. Lokhu lokuzelelekile ngiko bazalwane. Lapha nje indoda yakho ungaphuma nayo la. Laba babe bahelethile abathi lapha offer nawo usebenzisa kholwa kuphela. Siyakholwa inkosi Jesu.
Siyakholwa Baba Nkosi Jesu. Siyakholwa kuwe Baba enkulunkulu wethu engcwele. Baba uthi Nkosi Baba konke Baba kuyenzeka. Siyakholwa kuwe Baba wethu engcwele ukuthi Siyakholela Nkosi Baba ukuthi Baba kuyenzeka nkulunkulu. namanje kwendeka uNkulunkulu wethu. Siyakholela Baba ukuthi Nkosi Baba kuyenzeka Baba. Siyaphiliswa manje. Siyabonga Baba ukusivuselela Nkosi Baba ukusiphindisela Baba. Siyaphumelela. Ngetikhathi Baba tekufaya Nkosi Baba tekufaya Nkosi ehlathini Baba. Ngetikhathi Nkosi Baba tekumatima Nkosi Baba. Lelapho khona mhlawumbe labanye bethu Baba sebathi wena ukhona Baba yini. Ukhona Baba yini ukukholwa. Kanti Nkosi wena Baba ufuna Baba ukuthi siguqule imiqondo yethu Baba. Sibuke ngalamanye amehlo Nkosi. Siyaphumelela Baba. Sibandla nakho Baba. Siyakubonga uNkulunkulu amandla onke Baba ukuthi Nkosi ukuthi Nkosi bonke Baba kuyenzeka Nkosi. Baba sesiyaguqula Baba ngengcondo yethu Baba. Ukuthi Nkosi Baba konke kuyenzeka Baba. Wena ngcondo yami wena moya wami uthemba ukuthi konke kuyenzeka. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba imvula yakho Nkosi Baba yehla ngesikhathi lesifanele Nkosi. Siyabonga uNkulunkulu lamandla onke. Siyabonga uNkulunkulu ophakeme. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga themba lethu. Siyabonga Baba. Wena Nkosi Baba wehlisa Nkosi Baba uphakela ngesikhathi lesifanele Baba. Sibonga Baba kusondla Nkosi Baba kusinakekela. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga ukuthi asikhetela abasifisi wakho Baba. Ngegama likaJesu kaphelela akekho umfowethu akekho tsathe. Akekho mama akekho baba akekho sisi akekho bhuti. Nemntwana akekho nakhokho akekho namkhulu akekho. Abethe ngegama likaJesu. Wotani ngegama likaJesu. Simkhonde uNkulunkulu ophilayo. Egameni likaJesu Kristu. Glory to living God. Siyabonga Baba ukuthi lokwentela ngikholwa. Egameni likaJesu Kristu inkosi. Lephila phansi naphakathi. Amen. Amen. Shantanta ngishele kuNkulunkulu. Awudani bazalwane sekwendekile. Amen. Kwendekile emkholweni lwadala izulu emhlaba. Sikude lokukhulu kakhulu kuye. Kude lokumehlula abazalwane. Kude, hayi kude man, kude. Yena wayekhona emandulo. Sengathi yonke le nto uyasaba indawo. Isitenti bazalwane uhamba